Zbog čega su igračke važne za razvoj vašeg deteta? Dobar dan i dobrodošli na naš kanal Glas Vaspitača. Danas pričamo o igračkama. Kao što smo u prethodnom videu pričali koliko je sam značaj igre važan za rast i razvoj vašeg deteta, toliko isto važno i sa kojim igračkama se on igra. U ovom videu ću vam pričati i dati primere sa kojim igračkama bi mogli da razviju svoju igru i da je obogate. Igračke koje omogućavaju slobodnu ili otvorenu igru, one imaju najviše potencijala zato što dete tu može da izrazi svoju kreativnost. Nestrukturirane igračke su one igračke koje nemaju svoju namenu, već je potrebno da deca preuzmu ulogu u tome da osmisle njihovu svrhu. Svom detetu možete dati različite vrste bojica, flomastera, markera, kao na primjer i tempera ili vodenih boja, a možete sa njimi praviti testo, oni pogotovo obožavaju da se igraju sa njim. Vi možete pogledati i naš video na YouTube kanalu kako smo i pravili testo sve na 2 slatka mala dečaka. Također možete praktikovati da čitate knjige i da zajedno sa njim igrate igre memorije, to je također važno za njegov razvoj. Igračke koje su zanimljive deci na predškolskom uzrastu jesu one koje imaju matematičko-logičke zadatke. Naravno, njima su zanimljive i igre memorija koje su na mnogo višem nivou nego one, naravno, što je Kristina navela. Također vole i igru sa brojevima i igru sa slovima jer su u tom uzrastu kada mogu da usvajaju te oblike. I također vole da prave od nestrukturiranog materijala različite oblike. Kao na primjer od kutija naprave šporet ili policu ili televizor i igraju se sa tim. One igračke koje će biti zanimljive vašem detetu koji ima između 2 do 3 godine jesu plišane igračke, zatim neke autići ili jednostavne slagalice sa kojima će on moći da se igra. Također kocke su u tom periodu jako zanimljive, pogotovo kada se ruše pa ponovo grade. I također su jako značajne igračke one koje imaju uzročno-posledične situacije, odnosno koji izazivaju takve situacije, zato što dete na taj način uči da njegova reakcija može imati neke posljedice. Kada pričamo o bebama i igračkama koje su u njihovom okruženju, naravno da su također bitne, ali ono što je bebama jako važno i odnosno jedna od najvažnijih stvari jeste u stvari interakcija sa vama. Da one gledaju i slušaju vaš glas, da osjećaju vaš dodir i provode vreme sa vama. Ono što je još interesantno jeste da bebe reaguju na kontrastne slike, odnosno kontrastne boje i najbolje je da u njihovom okruženju imate što više knjiga koje su u crno-belim slikama ili čak sa nekim elementima crvene boje. Također bebe i vole kada dodiruju stvari, odnosno one na taj način uče i istražuju i zato bi bilo neophodno da pored bebe se nalaze neke mekane igračke ili neki šalovi koje bi on moglo da istražuje i da dodiruje. Također bi bilo značajno da imate neke knjige sa različitim teksturama unutra kako bi dete moglo da, odnosno bebe da dodiruju to i da usvajaju neka nova znanja o različitim strukturama i teksturama. Bebe također uživaju dok slušaju tihu muziku, tako da ono što bi bilo poželjno jeste da držite vašu bebu i da plešete uz neku tihu muziku i uz njihov ritam. Ono što je posebno važno da kažemo jeste ako se vaša beba osjeća umorno ili ako vidite po njenoj faci da je jednostavno nezainteresovana za takvu vrstu igre, slobodno je pustite da se malo odmori jer kao što smo i prethodno video pričali, jako je važno da deca uživaju u onome čime se igraju. Kada sam rekla pokretne pesmice koje uključuju prste vaše ruke ili mimiku vašeg lica, možete im pevati pesmice poput Sklupčao se mali jež, sije sije zvezdice ili Prste ima ruka svaka. Možete napraviti i različite muzičke instrumente kako bi vaše dete istraživalo i učilo kroz muziku. To znači da, na primjer, dok kuvate možete mu dati plastične tegle da on puni pirinčem i na taj način proizvoditi neke vrste zvukova. Možete mu dati i činije i da zajedno sa varećama, na primjer, proizvodi zvukovu bubnjeva. Sva deca naravno vole da boje i da slikaju, ali predškolci imaju tu mogućnost da koriste makaze i lepak i da na taj način prave različite oblike i mogu da nauče naravno i da koriste papir, kako da ga savijaju i da prave origami. Isto što bi pomoglo kada su predškolska deca u pitanju, a kada je potrebna neka tiha igra da se organizuje, jeste da se daju jednostavne društvene igre ili neke zajedničke igre koje bi mogli deca da rade u tišini. Knjige, priče ili neke zagonetke su odlične kada je potrebno da deca imaju mirnu igru i da budu tiha.
Kada birate igračke za vašu decu, jako je važno da uzmete u obzir njihove godine kako bi igračke bile prilagođene njihovom uzrastu i generalno njihovom interesovanju. U slučaju, kao što smo i prethodno video pričale, da igračke ili neka igra budu dosadne vašem detetu, važno je da odstranite te igračke ili da naprave pauzu tokom igre. Jer je važno da dete uživa u toj igri koji se igra i da isto na taj način i uči. To bi bilo sve u našem današnjem videu. Ako vam se ova tema svidela, slobodno kliknite like, share i subscribe. Ako imate neka dodatna pitanja, možete nam poslati na Instagramu poruku ili ostaviti dole u komentaru ispod ovog videa. A mi se do tada vidimo u sledećem videu. Ti kažeš prvi uvod. Nemoj da gledaš. Nismo rekli take. Joj, Bože, sad. Bože. Stavi pauzicu. Kad? Sad zaustavi, sad idem ja. Koji njihov ritam? Skupča se mali jež, stop, nema šanse da priča, nema šanse, zašto ću krenuti? Ti čim podigaš glavom i... Pomoć stiže. Ali ne, samo ti kažem, ne uzrasa, nego uzrasta.